Jadi gini om, saya tuh pengen nggak habis 50 juta. Apa? Uang buat apa kamu besar-besar gitu? Buat nikah? Enggak lah om. Terus buat apa? Buat keperluan keluarga sih om. 50 juta. Tapi om, udah nggak ada. Makan aja keringetan, kalau kerja nggak pernah keringetan sama gitu. Udah keluar. Kasih om. Cepot, damang mana cepot? Kemana wae? Tepung lila. Bang, kemana ieu maneh? Abdi teh larian relek sangat, Mang. Alamatnya di mana? Justru ical abdi teh tos lami teh di Bandung teh. Aduh, karunya teuing euy. Geus atuh urang ngenong di dieu. Maturan si Cepot di dieu. Nah, Bang jahat kamari oge. Oh, si Cepot mah bagur dia mah. Jama warna ge beureum alus itu. Ya rame kieu abang ikalan. Mohon carae nya. Nyaman euy. Sararae. Ieu teh komplit aksesoris Sunda araranya sadaya di dieu. Komplit atuh. Sok disea dulu renu resep Pasundaan. Ajakan ka Dariud cenah rongkap. Oh, nyaman. Yakin kumpul diwawarkeun nah di lembur emput di Purwakarta, lembur situ. Enggak saya pun mah sare di dieu lah. Daripada untuk ka dieu tepung. Emang ieu jalan naon kitu, Mang? Namina? Teh jalan Cigadung. Oh, Cigadung. Terus Mang ampun mah ka itu lah. Ye, eta budak urang mah di gulungan, ngingki ka mana deui itu teh? Hari kamu kunaon deh? Iya kan. Biar kunaon? Jadi kieu kok sebenarnya orang banyak masalah dari masalah kerjaan. Apal meureun orang kan pernah join usaha. Nah, si duit usaha eta teh ternyata digelapin coach deh. Kebetulan orang sendiri coach. Nah, itu tuh cari teh ka urang. Aduh. Terus kumaha tuh ayeuna? Matak nabi orang aja ke kopi dia teh orang ngerek izin duit kasih Om Agung coach kan orang bener-bener nyari hati coach jadi bere izin asli isuk-isuk orang gawe ngabelaan pirang izin duit jadi bere pokoknya mulai detik ayeuna orang mau pernah ke kopi dia deh coach. Emang sabaran duit digelapin deh. 50 juta. Hah? 50 juta? Aduh, berat gitu mah tuh. Berat. Tapi kieu coach coach kan baturan orang lila ya kumaha mun urang minjem mobil coach urang jual heula. Anjing, gua edan. Ada orang digantung pemajikannya deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kun, enak Kun. Biasa Om. Sok, yuk Kun. Udah Pik, ada tamu, udah ke dalam dulu. Ya. Jadi Kyo, ikut ke dia mau ngasih uang boxer kecil. Nah, tumben. Kun lain si Dep ke dia. Lupa Om. Tadi teh ditelepon sama si Dep. Suruh ke rumahnya, pas ke rumahnya dikasih uang. Amanatnya tadi bilang disuruh kasih Om. Nah, kemana si Dep mah? Tuh kata. Yang terus tuh Om, ikut ke bawahnya. Mau ada cewek lagi bosan. Kun. Om, Ya tuh aja. gak usah. Gak usah. Bumbung tapi dari tarima saya Kun mah. Saruan aja ke si Dep. Ayo di sana Pak. Bang kenara Bang. Baik tong iluan gawe Bang di dia. Iluan gawe di dia baik tong. Aduh, sama. Atuh kedak ka dunungan atuh. Di mana ya Harus Bang? ka dunungan di lepat sih. Oh di Oh, situ. mau tuh di palung dia dipongkar. Ya tuh. Ya. Oh. Teruskan we. Di mana ya dunungannya? Iya gitu. Ah, iya sih kan nama dunungan. Bos, gimana? Abdi yang ngiring damel dia Yos. Kerja. Iya. Kuli angkatnya baik. Bisa paling ngangkat gini, ngangkat barang ke gudang sebelahnya. Oh, Gimana? tapi Yos, Bisa. hari iya nahan pupur sanes bos. Ah, kalsium ini. Oh, Ini kalsium buat campuran bikin cat. oh buat campuran bikin cat. Ya. Kamu iya beli kiloan bisa tuh? Wah, kiloan, galonan, pailan bisa. Bisa. Nah, bos, mungkin lamun haya dulur-dulur anu hayang meser kiloan kena ka mana dongkapna tah? Ah, di Jalan Golok pas depan kantor Liga. Oh. Tah, dulur, lamun imah maneh hayang cararaang, arara greng, antri boleas imah, tah beli cat Repitek ulah henteu. Oke, pokona mah ngecewakeun mararaneh. Datang we ka dieu. Jantos atuh bos, empun hayang dambal teh ya. Ya, sok boleh coba angkat. Oh eta, Ya. siap bos. Di jalan awak bos. Ya cek. Berarti halusnya cek teh euy pinuh kieu teu ngecewakeun. Lanjut ya. Ya bos, siap.
mana mana? Gede. Sila tuh datang pukal panggul. Biasa nyorong con, iya awak lu. Tangkai ngerikan ayo. Bos, bos beres. Mana? Kuat? Kuat tuh? Kuat tuh, pun mah. Saksi atunya? Ya, nuhun ya bos. Enggak. Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki mah di mana, weh? Kampus mah di kota masih aya kena sawah. Mudah-mudahan weh salilana aja sawah aya. Ulah dijadikeun kana anu pas kitu. Tetep ye lembur teh hejokeun. Saeutik-saeutik, lila-lila jadikeun gedung. Sugan moal nempo ka hareup kumaha rakyat Indonesia. Palangsa. Nanaon meulian impor di luar negeri. Semoga memiliki kadarinya siang di laluhur mah. Wah nu karunya kanu dihandap teh. Aneh, buat masuk bingung kanu di luhur teh. Syukurlah di kota masih kena aya sawah mah. Lapar euy. Oh, ketang pun boga duit ketang nang tadi ladang CT ya. Pengen lawar teh Mana doang? Tengah sih dia. Si goblok. Tadi duit aing. Baru kayak itu. Kela. Bola bohong. Cukup aku bisa bola. Asli dong. Mang, si Dek, Edi. kurang lang. Sugan teh si Dep sudah abuuk na kurung sarua.